Tuhan raskam, jana raskam kape. Enda berita si Maria rikutkan Lukas. Ujin man bandu ko Kristus. Nungkun kalak eman bana nina, kai dage harus ibahankan. Terjabab si Johannes, iselit dua bajuna harus iberikan nasadaman kalak silalit bajuna. Bagi ise silit nakana harus ibagikan. Reh pekuje kalak pengalot cuke, Atena gelah ipridikan. Jenari nungkun ia man Johannes nina, o guru, kaya harus ibahan kami. Terjabab si Johannes, ola pindo buen asa singgo itu. Nungkun ka piga-piga tentera nina, kuga kami enda, kai ngarus ibahan kami. Ngalui Johannes, olang rampas, tah ngatakan salaman sila ersala. Jana pebias-biaslah gaji si ibereikan manbah. Perkitekan kalak sinterum paksana nimai dengan ngarapkan kerehan Mesias si padankan di bata. Maka mamang Atena karena Johannes dengan nungkun ibas ukurna tah Johannes kin Mesias ipadankan maka nina Johannes banbana kerina aku memperidikan kam alulau tapi reh mesekalak si belinen asang aku ngosari nali sepatu nape lapo aku mepunggu iam peridikan kam pagi alu kesasi badia ras diruna nggosikap ibas tanah guna miari ipepulungna page si pernis kubas lumbung tapi lapung-lapungna itutungna ibas api sila nimpet aluar bage-bage pengajaran iberitakan Johannes berita si mehuli ibas ibata nari menjelma si emperan. Bagenda me berita si Maria sini peseh manbata. Kaya harus ibahan kami. Ande bapa durang ras nina. Jelma sien terem mindo kerna kai si arus ibahan kalai gunang putih pemindo Johannes. Dijabab Johannes ise saja silit dua wisna min merekensa man ise silalit wisna. Ise saja silit angana min bagi kamu ibahan. Keempat pemungu cuke nina. Cukupkan dirindu alu gaji. Pulang rampung ras ula mindo lebih. Kini kita nampati jelma musil ras dahin kendahin alu bujur emkat berbahanan kinata berkadiola. Kita lambera jumpa ras Tuhan adi kita terjengkurkan dirintaji ras adi hubungan taras jelma si deban lasika. Johannes gambarkan Mesias sinandangi desken sekalak si sangana bihari miari dahin guna mitahkan beras arah kedep miari biasa ilakokan bas kesain ingan si talang si melala anginna gelah kedep terbaba angin ras terpita arah beras. Encei beras ibaba kubas keben sedang kedep ditutup alu aki. Desken sekalak si Atena miari Mesias nggocikep alat pemiari bas tanah. Adi ersura ngenanami keselamatan sini baba Tuhan selaku pribadi tah peras-ras patut kita nungkung kaikin si arus ibahan kami
ras sikubahan. Yaju kita guna ergia-gia erbagi ras mediate ras pepanga tabias kempak dirimpa. La perlu banding-bandingkan dirinta nandangi jelma si debat. Tah cian sebab penggejaban cian megati erbahan kita erlaku curlis. La bujur ras erbahan cara. Antoni de Melo, mistikus India, nuratken kerna diri. Paksa muda dengar, akur lagu revolusioner. Tupung si totoku kempak Tuhan. Tuhan, beremin aku bergegeh, guna ngobah doni enda. Tupung enggo setengah baya, ras nedari, maka setengah arah umurku berdalan alura la ruli, ngobah skalak pe, kuobah toto. Tuhan, beremin aku pasu-pasu guna ngobah kalak si remkat kempaka. Khususna jabu ras kandu nadu, maka puas aku. Genduari tupung aku gemetua raswari wariku bebanci ibelgai, rekuidahna bagemo tuna aku sedekah enda. Bundari sada-sadana totongku emka. Tuhan, beremin aku pasu-pasu guna ngobah diringku cine. Adi saja mindai usedari perkara enda berenda nari, lah kelmera usia-siakan belum. Ande bapa turang ras senina. Situhuna adi bujur ateta bas pusu sia tekai si arus silakokan. Berbebenta labo kerna mete ras lahang, tapi gitah lahang. Sia te ras sedar nandangi melala kelemahan ras kekurangan ta, tapi megati kita la ergegeh pelimbaru diri. Terjeng alun pelimbaru diri, maka kita muat bagin bas keselamatan sireh hidup Tuhan. Yaju kita guna nyimai Tuhan alu pusung baru ras perukuran sinuci. Nande bapa turang ras senina. Advent si petelukun enda digelari minggu gaudete. Keriahan si katakan Nabi Jesaya dipalaskan janji di bata guna nelamatkan kita. Ngalemi dosanta ras mulai kita hidup tanpa musuh. Keriahan lebih kukal sebab di bata milik kita jadi umat sini kelengina ras di batang diteringan di tengah-tengah ta. Lana elit alasan guna biar tahdel. Guna si yaju kita pelimbarui diri. Gelah pantas ngenanami keselamatan si baba Tuhan. Mari dage sikap pusu ngalo-ngalo keriahan si baba Tuhan guna kita. Amin.